Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah ka Mawryngkneng constituency kila Kmen bat hun Mynsiem hadin bau MLA kathan uba Livingstone Kharpran ha ka arpunyo trik ubanai jelio ar hajar apun rio ulayo ban sam Biang ya ka MLA Skhim ha ka sen ka baar ka bala penlong ha phalau jong ka yingsa jong MLA ka badon ha maulin re ha ka ni gisngi lawan ban sakhilang do MDC kathan uba Bill Clinton wankar uskatri ka by election committee jong ka VPP uba F Kharpran nangta ki weipat kinong kit kam jong ka party kinong irap jong ka party kilong kmi kirangba bat ki samla ru kumjo kini ki scheme ki bala sam shi ki Paidbah ha ka sen ka baar lane ka second installment ki kan thop ye ki kor so jan ki scheme shimet ki scheme rijingri ki scheme rep ki scheme mystery bat ki wei ki ba baro ki ba yo jingmen toy ki long saus pa khat arngut bat ringkat ka jingyo jingmen toy ki school ki dor bar hall shnong bat ki wei pat ki jingdon kam ki balakot ha ka jinglut ka ba shiklur sanfu arlak arpu wei hajar tingka tang ha ka second installment na kalyang MDC kathan ha ba ai jingkren ulayro ye ka jingla jong MLA kathan bawatla ki don ha kalyang persha klem de kenya ka jingye pher ulawan ra ya ki babun ki scheme penroi ha kathan la ki de ki scheme sarkar jilla la ne ka scheme sarkar kme u MLA haba ai jingkren ula batai shai bin pabin ya ka jinglut hak bayadei bat kani ka jingsam ya ki MLA scheme kabala penhun ya ki Paidbah ki basngap bat shashkor ya kani ka jingpen shai u MLA uloong bawat labun ki bala kentho ya u hakirinsan social media ba ule shiliang bat upet brio hinrei kum ukpa ka constituency utrei na ka benta ka jingbaha jong baro bat watla ka constituency kare ka bahe tam habaro ka wei ka jilla bat kari uhap ban pet babaro kide ban yo katju kumbade ban yo Solo pir. Jadi bawa next tu ni gaji kita tam dia ban gaji jaga thos social media dan kita beriu mo kling teng up di bara kebonis dengan siapa ini ini kami ke sri bestang ke sri ban yana election hadu pada long kami kami long ya ipe ke rim kumbang na clay hak pon ne Paidbah hak sam jar fulai te mentangan pure ni diki binyo jumtai krang ba pinya ya sko ya kai pengen nak penjo tinggi don menta ka scheme ka badai ya kini ki scheme chung ki rishmat ba ka scheme Paidbah te menta ka scheme insam ya kini ki ba don kam banyo ki tiar in ai ki tiar but ki wei ki ba yo de ki wei pat ka ba hap transfer ketika pisa cha account chung phi hang ni phat ya sign but pisa ka sapoi la biang ke isla kum latam ki kam sabak ni ka sera mo ki banyo mata ka scheme nakanika kursul jang sumichin the shispa sapro ying mo shispa su ying shispa su ngot kamonong kamon kulong khatlai lak lai fujar kini pat ke bagar ke micro business ke belong kum ke dukan det alu muri bat kyukiwei dan sapro ying samlak de fujar kini pat bakwa cengrap akarep karyang sau phulai ying sau lak lai fujar kini ban repair ki yeng bla batai mena sau phulai yeng sau lak lai fujar sau phulai yeng 2 lak san prajar total kini bakwari sniang nyau phulai ngot nyau phulai yeng lam nong nyau lak lai fujar kitiar mistri sau prangut sau lak fujar kini bade beauty parlor san yeng nyau phau hajar bari siar 2 yeng 2 fujar
kini ki samsniang demakwa samsniang dan aryeng arhawajar dan ki bakwa ban yarap yo cerap namta ban sina kini ban ripet tayar mo kemba taksi yeng kita kan sawajar dan bakwa ban apa cerap lengi ban kuno ban set cake tingai tai taksi yeng kan sawajar total lagi skim shibat kelong kemba sauspa khat aryeng menyo mata kasi but kini bayo dikitiar kum ka kor kin sim namanta hadi melawai gini ka sim gini biting but kiwi kin pen biang kut kisla but kin ai no kut kisla hangi menta kharang ba leng bai kam spark gina ban step but poi gini ka jerap sha ka ujupi but kini total kalong sau parlak ne pusa jar dik skip shimet chak sau spark raying menyo mata kasi kini dik skon sleman but kini ka scheme chung stem ar jar san chan riu laput kut mata kasi but kumta but ketek jingirap kana poi mo ski di pasi yeng ke jet si sa poi kita jingirap sikung yeng jupi padai kini scheme jong kini ki Paidbah mo scheme Paidbah bang pereng community based activities de kini ru ngila ya bo na kini ka scheme salupi kini ru ngin yo la bunteli ngila penyo ikini ke puli mta ka to ni but te kini rungela ya trisitam man penyo I bun jirun kam jong gi stong ki thau ikini sai pat ka wo gardar hakwe si mo ting chupli mta khanang ba kin long aware bikin wan sim pat hakwe si ni wo gardar kila radi mta barakhai te manang kong ngela penyo ya ka dobar ho na po Skhim lulong ka panak scheme jungi ni yo ado khatwai lak life san jar but nakani nila yo pat sakal phalak rupsan hajar na kata chief minister special development fund dikata total kalong kumba life holak ang pandemic der parhol po Skhim lulong te kinang isi thulang hani ka por kanang namar tangani ba yo nangi kanam da paglayo tagi kerpat ika first chief minister ngalayo kat phalak rupsan hajar paglayo an raplang hangni kadoi laksan rupsan hajar nak scheme jong amri Pagkapran rupsan kapalak rupsan jar nak siap SDF kalau life holak padwar pat layo papansnai ga darbar hola po ting paso nyolak layo nak scheme jamali SRP pat palak sanajar nak siap SDF total kalong khasan lak sanajar te ka ba lai ilala ban shna kumba ilala punya sanction kumba artili kini ki additional classroom kawai ki college Mawryngkneng sanlak pat kawai pat ka Christian school Skhim sanlak tenang tang layo lala penyo kumpa deutli kini ki school ban penyo mamar ki kamera kawai kita po kani Church of Christ LP school Mawryngkneng kawai per Sara school Skhim Kui Tutu Memorial RCLP School Mawryngkneng, Pomra Christian School Pamura, St. Joseph School Mawryng, Tipaso, Bandriu Women for Integrated Sustainable Development Society Training Center Posijong. Kini kiyo mamar saulak kembantu tili kidon. Nanta kawai pedang la kawai pedang kabangila penyo sanction ja kasang samla shirong Skhim Sila kini sanction lai wanda ni kisni kawai pada kabangla penyo nam ta kini water pump apo Green Hill High Secondary School Arlak nang na penyo stroke machine di kawai ke school Skhim Secondary School nyepo hajar na penyo electrical connection kawai ke school LP School Skhim samsan hajar nang ta kini ke ban keri ke caka jong ke balang Church of God po moshiboy silak sanhojar nata kini ka nila airu cingrap silak yang ni Mawryngkneng sport club nata kini ki ban pelong kerja awareness program nata kini ke bangi ai kini solar light kidon kumba apa tili kini punyo kini siang berapa atau mau perang atau Mawryngkneng ba Wacenta. Jadi nanti siang kenyang ni soal lain
bagaimana sanction mentah. Di kini ke bahai kemadan buat Mawryngkneng Mawdawa sinak. Nanta kini ke cikayan abos apa jarak sinak. Nanta repair kini ke school apa Biang LP school Arlak. Nanta berpenyo ke sound system apa kini ke school RMSC apa Mawryngkneng sinak. Nanta kini ke repair kini ke school President LP school Sepundeng Arlak. Nanta berpenyo ke wika ke Bandung ke Barit Arlak Sempur apa Kedong lapangan Sepundeng. Nanta ke sound system apa kini ke school Hima dengan higher secondary school Mawryngkneng Sempur. Nanta peristah itu ke President ke British President View Watending Arlak. Kadu kini ke Banjipur kini ke Derbas Hall Pemolong Sempur. Baru kelong kini Skhim Paidbah kelong Prapar Lak Prapsan Hajar. Ikum ta da khainang barakhoy biglayo ang kini kisan panay sanction layo kisan panay badai na kasal dupi kalong shikur afsan mak san phajar ketuk Skhim simat by Skhim Paidbah shikur afsan mak san phajar but like same SDF Chief Minister Special Development Fund yo afro mak ni phajar total baniyo ang kisan panay hadu manta kalong shikur san panlak phajar kata ketika kecinglah sing penyo hai niksan banai brother asam yang iru ba ibadat tho yong ba ngabli u bagi tho wi arbo habat sai ni gam ba u le sijan wat ka niam ro kunta ton ki por ba ni play ki kini ki kana school bade chun ka wai ka thun balang te koi ka sin ni please koi ka thun balang te kum kita ro idam ke tho le bande ban sap kita nama kum ni khwat kini bano kini ki pro juga na pher ka dong ka thon balang ka dong ka hon nyam kalau ni ka kai prekat pe mo ka ka te politi ka ni tekam ni trebe ka spirit ka sim ka ka secularism ka pa nilong bi ki juga para ko te kata nilong ni dei tang ibakasan nilong ni ya baro ibakasan ngalang ng kacupi. Di season 4 ng pagpaw sa sumo, ya bichinya tong kacupi berngin ng post kapor, but hasdam manwan ro, di samskin wan ibaipat ibatman. Yung pa sa isu gitu. Di kata yung rim jungi, paling krisitam but gajing nirang kacupi ito banta, mapait naman gisong ginong tesidham, kanya baydong tesidham, kintu diman baydong. Te so bapimong so snei but hindi ban mo matrawan dari tangga-tangga cing problem but Mynsiem ba sa yosan sa kiliga kasam balai ka pasaw like on next year kabut penyo haju stem asin so silam no amar pa nek hasabat wan tang apoy padai October umsha silban preski atek election tikumta Leti Justem aja beliau jasnya dalam Paidbah lesi tang panai cina Februari baca Justem aja nyau cepra lesi tang panai Agustus ayo Paidbah kata kita kepakat bang sihu nomor bakas nyau cepra kami harus March kemarin election dengan prefect cepra kita cipentip pernah pen long kita ready but long kita seru cukup pot ban bacanya baik jengi bat kanuri buhikai ya syasitam mo dari bon ki tijinya ti ki ba chot ki ba ni nim shimla grandir ni persang baik ka bala ya ka ban